Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Khasi Students Union nakala asniu belai jong ka arpu santere ko benai naitung arajar arpu ar kalapin ko buram yiki rang bat kitai yakura jong ka Meghalaya State Kickboxing Association ki balawan ra ya ka nam bat ka buram syaka jela Meghalaya da ka baya okur ya ki takma ha ka rinsan yakura ya ka bala tipkum ka Waco National Cadets and Junior Championship kabalalong nado ka khandai tarik hado ka arpu lai tarik benai naitung arajar arpu ar ha ka nongba Kolkata jong ka jela West Bengal hagani ka sngi ka seng kalapun ko buram ru yo samla shai bor lang lingdo ma plang bat yo Vishal Rai ki bala poi ha ka kardan ka basan ha ka International Open Kickboxing Championship kabalalong ha Tashkent jong ka ri Uzbekistan nado ka arpu khandai tarik ujelleo hado ka lai tarik ubnai naitung arhajar arpu ar Haga jingpun ko buram la sakhi lang da Assistant Finance Secretary jong ka KSU usamla rapbor nongrum kidkhot jong ka CEC but Working President jong ka Meghalaya State Kickboxing Association uba Lorenzo Warjeri but giwei. Utu the youngest player bro. Napat season yang upor kumpuki coach belong isamla crowd tang but isamla saibo sebab ini sebab kita Komjur iba Warjeri sebab ini sebelum ini